Tanuk kainnya aneh langit mau pancar besi rasa cai bojo sadio wacana Mendesik semua aku galah sani ketiga yang seperti sedang ketiang matur ngiring sarang sami munasib jere ijong ide sesuna dumugi acara puniki memargiankan Om Swastiastu. Sane sucian ketian gane jeroman sane presiden Rauf Penggalahima Bapak Kepala Desa gane jero desa Prajuru Makasami Talar Ulama Makasami sane presiden Rauf Angga Panuriksa sane presiden Rauf Pengrahim Mangki alat-alat pasaman para penabuh lan para makasami sane mengikuti lomba puniki ngiring ajakan bulan bahasa Bali ayo mangkin titiang pajang maturang satu sampun pangpat yang ayah ini nanging kalian kirang langkung atur titiang menghibur satuan titiang mamurde ikambing takutin macan sebetul titiang sarang sami punapi katrene becik nge senang meninggalan satwa nge senang nge yang senang genahan umur apa nge becikang melinggih becikang mirangan mangkin titiang pacang mesatu satuan tiang melah pisannya kok cerita yang titiang do aneh malu ada ketuturan satu ikambing lo aneh madan ni mesape kambing lo nenena yang lah piana lo adiri aneh madan ni wing sali ritat kalau saseh kapat kecaritaya ditu di tengah alasih katon lulung kadang yo ni masabe ngajak pianak nene wing sali do yo kemo ke tengah alasih ngalih hama-hama dondonan aneh muda-muda lantas yo mepajar teken pianaknya nene wing sali kene yo nyamatan teken pianaknya me cening pianak meme niwing sali nene jani meme dot lakar kamu mesusupan ke tengah alase ngandeh hama-hama cening ngijong cening cuma apa malah sawire gitu di alase gede anak liu besar goblurone aneh galak-galak yang cening barang lakar milu kamu ke tengah alase sinar cening lakar nemu bayi kepo ya ni kameng mesabo mesenin anaknya nih wing sali lantas ni wing sali anaknya nih mesau me
tiang senya oyong jumah me, tiang milu kalase me, tiang milu me, keto pianaknya ni weng sali, nage untuk kemu ke tengah alase ngalih amah-amah. Kelesen sapu, majalan jani, nisma sabu ngajak pianaknya ni kamu ke tengah alase. Kelesen sapu engal, sampun nakal ipun ajak ke dadu di tengah alase wayang. Mimih Dewa Ratu, anggo pesan ya, nima sabu ngajak pianaknya ni weng sali ngatenang riko ini keluihan alase. Wientan macam buburon riko pasliwar pada ngalih ketedak. Napi buet niko suaranya ni ipaksi ngelamunin pesan kenangnya ni weng sali mewastu kenangnya ni girang. Dia itu mageneng-geneng sampai lama ngalih amah-amah. Kini genengannya yang jani sedak itu yang lima sabung ngajak pianane ngamah gondonan itu sakit yo ni weng sali nepokin baburuan soleh awaknya ni boleh ikutnya ni lantang tombobani aing saja malai lantas yo ni weng sali mengkap di duren memen Torionya kata mimi toto tingale ditu di bongkol punya kayunya ani gede ada beburong soleh nih jajah tiame keto yang wing sali nyamatan ada beburong ane tomen tepukin aja dia lantas nih mas sabo memennya nih nolokin boburoni ando marah tulih lo meh ando boburon nabi sirong neng boburon nabi nikah maca laut nih mesabo ngorahin pianaknya cening nih weng sali pianaknya nih boburon itu tuara jelek iya buai macan macan totono pinaka rajan alase ini yen rirago pusing tuak jani lakana bodaya sinah rirago lakata daho teken iya macan keto ya ni masabo morai pianaknya galesen satu mangke macan nyansan ya make ni masabo ngajak pianaknya matanya nih nelek suaranya nih karo bapuron apa saja beli ibu wani ibu celapat naik ke tengah alase nirebang ibu pusing nawan nyenawake nene
awake subuh pinako raja ini anak kuasa di alase. Ye ngado anak bani selapat ini ngawak-ngawak di tengah alase sembungan iyalah kata dah. Kepo yo imacan nyamat tekeni kambing ni masa. Maro imacan nyamat itu lantas ikambing mekecus me laut ya matbat imacan cai kemacan mirip tuaro nawan nyen pedewakan kai nenek kai subuh mula beburon sakti nenek tule ditanduk kainnya ane langit mau pancar besi resani sang yang kala tiga pemikirannya melingih sang yang siwon melingih dini kai kaliwat sakti ngidang kai mona seisen alase ini turcai sembongan lakar tadah awake keto ya ikame nanyanen ya imacan maro ikambing nama sabo ngomong keto muastu seminggu banyane imacan pulemnya ni kuncuk tur jani ngepot ditunggu lantas imacan malaip iya nyajahen ikambing masabo tiang nyane telung dasa lima nawan telung dasa lima nalane telung dasa lima napi telung dasa lima sasur mansur katiang nyane macam buburon aku yang ini cocok di dewek kedo yang macam lantas ya keculo ngajak ibojo lantas ibojo matakon kakek macam li macam kemudian beli melai pati kaplok tuh iya ngomong tuh teh aing koban beli nih awak beli nih gede tidak kerajo ini dia lasih buron apa mire bani jejohen beli kanti beli mulai pupuk kene gitu yang ibojong betakon kekini macam bojo tuh dituaki busan apokin buburon soleh awaknya nih puleng iyo metanok langit iyo kuning hidayah masuk seisen alase tambungan ini deweke yang tandeng aja ini lakan masih mati kedo ya imacan nyatuan unuknya nih ikami kede lantas ya ibodo beli macan kaliwat bolo beli jani tepuk tiang bumen beli macan iya bojo jo boburon sakti iya tua ikame entuk tua maman beli nare paling jang jakale ya kamu angon sate kamen gitu ya orang bojo nah ya dia tuh ya ibojo ngomong gitu tak kini macam laut ya mesaut ini macam bojo cair jo nak buburon gancang awak cairnya celik gancang cair menekan punya kayu nangis ya nawake sepadan nawake malah sembongan bang kena wakil kan kegesemban ya ikame
keto ya imacan tusengnya meliputan ngale yo ikame masab. Nah buen yang ini bocok ngomong pakai imacan beli macan do ke beli sumayan saya tiang pina ke kantin beli ini yo ikame toto mula musuh tiang tuwi oleh malu jani yen beli tuseng percaya dengan dia main jalan jani tegul bangkiannya barang aja dadu sambungan ikut deh mando apa aja bayarnya nih lakar teko barang-barang ditunanangin aja dadu gitu ya ibu jok ngajakin imacan ngalih ya ikamin mesat kalesen satu yang ngasemotol durus lantas iyo ibu jok majalan yang kemudian pelipatan ngalih ya ikamin mesabo ngajak piangan mara tepukina imacan teka ngajak ibu jok ngengalen buen ya ikamin ngekedaya lantas ya ngengalan nyaplok buah kendolo ane barak sambil awak pama di pulau ikan di awak kan dia barak bercuah-cuah cara gede. Nah kelesen sabo ibu jok ngorain jadi macan beli macan ngalen salah macannya konen yo ikameng sarapot pakai macan suka ngamaluin ya ikameng makecos sambil mengkotan tanggungnya tuh dia ngomong bangras teken dari bojok cai bojok satyo wacana saja kedui cai tuh ingat kehane malu cai tuh kesem metotohan aja icang do cai menjanyi ngabang icang macan papat jani mara ukut cai ngabang macan nah sengken ya diaston mara ukut cai ngabang macan lakar kangwang icang sedang melahu icang idaman be macan keteh nekar cereng icang ampun ngilangan bedak nenek dule bumbut awake barak mesti gede maro busan awake suat nama macan ukut bangkene kemong tungang awake ke semere mancai sem percaya boleh de semere keto ya ikame nyamba takkan ibojo ngajak imacan lantas jadi imacan neloken semere entuk mara tuleha hidung ngena ada lawat macan aneh tuara lelek lawatnya nih ya pedidi itu yang merasa cacah dikenahnya nih jani berdewek bayang hutan tekini bojok dan bunga nih dewek lakar mati jadi yang dewek dini nyerang itu cak melahir saya itu tas cerita yang titian imacan melahir iya sawire yang masampung kancok don medempul yang aja ibojok dalam barang-barang ke kredit tuseng nawang lemah daken kadulung-tulung ya imacan lain tulung yang jiru tiang kata dah kelesen satu laut iya imacan ngajak ibojok ulo mereka rembang punya ane dalam tur tenasnya ne belah ngapain batu sabung ke ini daging ceritane semedangnya mangke titiang baca ngaturan sukseman satuannya punika
Semedo titiang sareng sami sampun pisan mulak hari laksananya nih macan ya diaston iya kuasa maawak gede nanging iya tuseng lah wiwe tuseng lah pemikiran nggih kang sarantina kuangan daya semedo titiang sareng sami sampunan kanthi kene uluk-uluk cara macan anu ngajahin kambing nggih singaen ada buah kabaleng put sarwa bawa suba suwut keklungkung Semarapura kirang langkung tiang Sinapura sinapitiang para santi